Ne, kako kažeš ti? Kako kažeš Gogi? Gogi. A kako kažeš Bata? Bata. Uki. Bata. Uki. Bata. Dobro. A Boki? Boki. A Jeja? Jej. A Aleksa? Etičiti. A rukavice? Koki. Kako? Rukavice? Koki. A cipele? Tipiti. Tipiti. A čizmice? A buba? Buba. A auto? Api. A nebo? Vodič. A flašica? Šačić. Šačić. Aha, šačić. Pipiti. A šta je pipiti? A šta je ono bilo? Kako kažeš šerpica? Šivi. A srce? Šivsi. Ajde, pije vodić.